Nkogwatogeni methani yetu ya nteto thaa ithatu mwananirie wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard. Ino ni mushi ya nteto iria tukubanganiritie. Makinya manjuri ncheke gucokia ngwataniro Meru. Arungamiri ma UDA kire ishugo bunge Meru kugia nkanja na utongori wa murungamiri wao. Arimo dharakanithi na Meru ma JSS kuromba mandi kwina kandarathi ya ontwire ni thirikari. Nkanja ya tongoria makindini ni igongwana kurudhwa iriani nteresha mawa. Akoro manjori ncheke ni manirete kwambiria kubingia bitikaniria uria marashiri na ukiri mucemanio na Rais Ruto nteresia Sagana. Akoro marioga ni mambirite mibango ya kugwatithania Meru na kureta urumwe bare maugite makambiria gucokaniria ndugu gatagati ka Governor Kawira Mwangaza na munini wawe Mutumanto Ithinkia mathingatirwe ni abunge na atongoria mangi Muthiru Muriuki atwambirie na ino. Mutongere bwa kurubanjuri ncheke muthiro na uri bombito tirimana na kugonyuma ko batrimena mutongere mugongo kimekithiru ibombere kurikania te batokende na county Meru na kuchwathiri araba ukite nandi baketha bakichwathiri ji na gutigira ngavana agutirimana munini wawe atirimana minister mithekani nturi atirimana MP senator na mbunge mwekuru na kinya MC bonde nekenda gutigira urumo konekana na county ya Meru. Ncheke Supreme Council of Meru Elders ni anenkero majukumu ya kuona Meru tukwaria sauti imwe na tukwendana nikenda Ameru baringi kura bagatetheka tondu bo process yu tukambiria kiumia giki na tukambiria na governor na deputy governor tucoke tuthingate minister na governor tuthingate MPs betu na governor mwishoe turigie na Governor na MCs betu wa Meru County Assembly. Au ninkwira uma na kinya murungu wangu na kumenya batu tukakisha Meru kuwatana na bakwaria kintu kimwe. Pombere muntu akire murungu akimenya Meru uri kiongozi tae ni antu Meru ni atutwende ete muntu nori ko twende twamitia ende muntu achiurimbia atiende na Meru. Twagwirirwo ntwitombere ocemania na Governor na turaria nwe na turetikaniria kinywe ITR ucemania na antu bau bonde atongeria bau bande ba Meru bonde kenda baria bono bakagwatanira indi amana bubu baugite bote siasa ne bari no te mutongeri kinyomba ketha bagikinjiria kuthagitikaniria na ungi kira tuchua ndura bomba kwari na bagatikaniria batu tondu bodo tumba kwira Governor no mwangete kaniria kana MC o bageta bakona batete kaniria iyo shauri yao si tugeta tukira tutubitu ijeta kubatikira tatu itobera what to do iba you what to do bakame yakira bagera Governor ikyo bakwenda kibo Governor no akabera kira kwenda kibo benda gwite kaniria bete kaniria ukira twite ku batu gukujira na bete kaniria turio ora bagenda kuga ijo tugeta jo kenda tuchoke report yetu yaja imantu ja dialogue na dialogue itirasima urokarega ura Meru kwenda akuru bakamenya na tabakathithia no tebware manjuri kwa ukira tujite kuchwa kirwarie ru imindiro ground kenda bonde no to is a matter of give and take o muntu na itejaraja na weja mwinya na jara gwirairwa twaje kamwe no mwaka tukaswa mindro ground tona mindro ground eu nega tukamatane tukambira resolution tondu tutije kurasimiza muntu ukaya guthura witikio bwaku witikitio tena Meru gwatanira ukakaro tute kurasimiza lakini akuru na Meru tukona who is greater iwendo bwaku kana ibwa Meru bakigo kejo kinyamwe ngwatano nye konekana mutongeria mugongo akenya ndene county Meru nikenda kurigithio ntububu
na hivyo ndo tukwetwaite ki mheshimiwa rais na tuitikiria kabisa nitwarie mantu na twarikia report tukarikia twamuchogeria na twamuchogeria akararia mucemano kenuru kenda tutangaza Ameru bai bonthe omuntu akua ngwate no twatana ne atekari kenda omuntu ethe aromi position neke irabati kwithirwo ari ingwatano reji undu bumwe burabaritia mutongire mugongo imantu jegemira twamira president awire ni lazima amenye mantu amira katukwira kinya baba kuthete imira ne betere mantu ngwatano yonthe ikatiara ntetu ichionde tutikwenda muntu mantu amira mantu yamira ya thiatania yo boboya endi mira na itekwenda yukuma chiaza kiachi kenene no ndo tukumya kiachi kenene bwo tukuthukia mira yetu po president wengwa ke memorandum mwetu na atwirire kinya ringi nyuma twikuthiria aratura mantu amira azulikayo uraya kumbekana kelele thire Meru na kiri mantu jege mutigaire sniper injabu betho bakiuga uju aria yarukirwe thirikari batu njuri ncheke tutonera nteto no tukubakoria bakoria njuri itaria mantu sniper teatu tutaria mantu sniper batu titrango na thirikari rero na kitha thirikari ambirie investigations imakosa mono utanguruta thirikari kaya mbe FNRS keja kurema irio njuri eja ikauga atuchwe no ndo thirikari kuremwe kumenya no katuchwe njuri gatweterete batu na tuli amwe tondu bo baraba gikundi nekera ntukikundi kiro gitetera mantu jaria itukue bagwita sauti bakwenda kinya kujumu kinya ngwataniro eji katu barombe kwa heshima kuu mantu sniper imantu mwanya na thirikari nayo kathirikari tumiakanya thingate tugatanguruta thirikari ithithio cunguci bwa bakonga Thuli Muriuki Oro TV Mutino Jokangangi. Ciumia nini nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuthungira kiamani kia UDA riu arungamiri ma icigo bunge 18 ni maumiritie makiugaga kuri antu ma Meru mathathungirire kiamani ruarua na riu ni mambiritie kubaragania kiama kiu marite mari mucemanio ni obici nene cia kiama giki baria nkuruki maugite matikwiganira ni utongoria wa murungamiri wa kiama kia UDA Meru no Daktari Isaac Kaberia makiugaga ethagirwa kiruta wira wenka Anthony Kathinya ari nacio. Biumia kathomba leo bietokite nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza gutonya kiamani kia UDA etithia na mbere rutingo gibwa kimagiki 18 kuma kaunti ya Meru muthenya omde batindite kiamani giki kia UDA gitumi ile gukinya mateta mao mauti na mbere bwa kimagiki kaunti ya Meru bwa mbele balugage ni balaba gutonya kiamani giki bambirite gutuni boene kiama kinyume na mitaratara kiama ile batile kuthingatirwa kiama giki uti muntu keja aumite na njirenge atejete through members ba parliament bara bathuri ni UDA mwitikiria Meru. That is very clear. Nonto manto ja kalite ja chumburite especially constituency coordinators nande bautwe turi amwe twinde tukiugaga itugwitikiria antu batonya kiamene and through the structures ile already set ni kiama kia UDA. Kiama gitu kia UDA ki defined procedures ira kiama kithiata na gi political party kana gi kiama gitu uti muntu athura kwithire na member babaingi ba kiama na batu structure ira tithiata tia kiama tutirona any wrong following your structures ira batu tu coordinators ba Meru County batu tia kwende tu na thina kawira bila tu na thina bio ni antu bara bombika kwa bagi bakenda gwi kwa imposters kwenda witie theibo ene kiama ne ene kiama barimbi bario bila to kuromba na bila toenda procedures yu ithiatwe no tukiama kina guidelines burake ya kiama na thikire guidelines ira ikenda tomba kuritangwe united together no tukiama ke UDA te muntu munene na gite muntu munini gite boss na gite mwandikwa tuindeka twanene kiamene lakini bila tukua antu bonde barabake ya kwina mitaratara imega ire bangi ya kiama ko antu barabako ya ngono ingi itibui mitaratara wi clear na antu ba Meru bakarongo wano tukwina mitaratara yagirite ya kiama kia UDA tithia na mbere baba ba kiama kia UDA kana coordinators bakiuga ageni bala bambirite utonya kiamani giki ta gavana Mwangaza go tebu bamba kujikotongere bwa kiama giki na utongere bobo bwende atongere bala bathuritwe ni kiama giki ta bo MCAs abunge
amwe na seneta. Kiama kia UDA kinjarene chia the elected members of county assembly na members ba parliamenti bara bathuri na kiama kia UDA. Kwa antu bara bakuthugania kiama kia UDA gikajukua ne antu bangi kuma na uome ni urongo nonto ene kiama ni the elected members ba kiama kia UDA both in the county assembly na kiri national assembly na senate. Amwe noguo kagita gaka nĩ berethite kulega kung'anĩrwa kwao nĩ rutingo gĩbwaiza kabere kubai mutongero rutingo gĩbwa kĩama kĩa UDA kaunti ya Meru uleba kuga atithiritwo akibereithia rutingo gĩbwa kĩama gĩkĩ kwa mwerekera ili kulega kumenyithwa gutonya kwa gavana Mwangaza kĩamani gĩkĩ. Meru tena county coordinator ibathirire igita rĩa twikuthiria kura tuyite nikenda tumba kwarania twatanira turi akiama ba UDA na urari coordinator tunaerwo ngugingi na wero ngugi kulingana na sheria ya kiama kia UDA utithera uri utongeria ne ringi ura tayari na rigie kuma daero ngugi ya chairman wa NSSF na atiganirie nafasi ira kutwe timu yetu ya UDA ndene Meru County twatanite na elected members ba parliament na county assembly na kinya senator wetu na kinya CS tuisasawa na tuwakarabwa na tuwetabu sasawa. Nao kagita gaka nibatete waziri wa urimi Mithika Linturi kumana muswada wa kumwebe giteni. Batute coordinators ba Meru we are in full support itugekete CS wetu na ndo baraba kuikia siasa na araba kiuka ka CS wetu abunge ba Meru ibasainite impeachment yawe utemu bunge wa Meru kinyomwe usainite impeachment ya CS bondi ba musupportete na Meru yote ni musupportete na kaigwe no gwa na Meru bugo kaigwe beno gwa Mithika no green na no white ya bamba. We are in full support of our cabinet secretary for agriculture. We have a lot of faith in him and we want every Kenyan to know that Mithika is capable, Mithika is able, he has done a lot for this country. We should just stop with the we chant because we believe there is someone who is guilty of what he's being accused of. Kingugira minister rita ina mitaratarere rita ngugira na bakamata mboleo na makamba bionde bekira mtura namba 2 ibamenye kana kaigo wetu murungu atugiriretie na kana tutima kosa kenayo na mante ya thiati thirikari na antu baraba thiata ndetoi itubeta mbathiate lakini bora tukumenya na bora nkumenya inkumenya Mithika Linturi clean no tithi neneo na batue turi antu bayudie no tinkurikana igita ria twachwa kura Mithika Linturi achumburi nya kenda kuingirwa uteno ata uchite rwiro ndene Meru County tutikwenda mantu ya kwirwa nteto itena bata katwetere byombo bira bithiata mantu bithiate na itukumea no twitikia thirikari yetu na itukumea president wetu no uma akinyithia mantu ya mwisho na arimi ba Kenya bakaya confidence ringi na njirera yagirire kuma muji muneno Nairobi Betantoni Rangi wa Kathenya. Harimo ma JSS kuma Igembe Central matongoretwe ni Jacob Karatu ni maumeretie kuromba thirikari gukurukira ministry ya kithomo kumandikana kandarathi ya gutura na shombo permanent and pensionable. Mariuga marina mathomo mankathi iri kwendekana na nkijageni methiritwe makithomithia kwa kagita karasha mahiriromba abunge maria mari kamitini ya kithomo na ni abunge nene kumagwati ya gukinya iromba riri. Ni migambo makiri ari mu JSS kinyage kiri county ya Tharaka Nithi Samuel Gaishima atumenyithie. Nyuma ya Arimo Baira Chibia Junior Secondary kwandikwa mianka yiri mikuruku na kandarasi ya mwanka umwe bairigirite kwandikwa kimba kiujuri mwambirioni wa mwanka uju thirikari gukurukira nkiama ya kwandika Arimo TSC nereganire na wirane bubu araya lasimithiri Arimo Baba uchaina kandarasi yengi ya mwanka umwe. Arimo Baba ibathire kotini ara ire tariki 17 mweri uju koti ya Milimani Nairobi yathanire ati wandikani bobo kandarasi ikiutha tena watho. Bariuga ibaigitwe bakinyirika anene nunto bao kamatana na wira inene iraba kuri wa muchara utomba kubatethia. Mwalimu wa JSS andiketwe shukuru mare alimu maire ku cover subject 14 irathi ciero ni subject 28 na thainu
gute mwarimu akorebo tarimo mau mange ne tuthomithia subject mugwanja tutrene tukuthomithia subject ciere na tugacoka tukarebwa mbeca na mwarimu wa Sunday atekinyerwa ni arebwa ngiri 17 wale asi mwarimu na kuthomithia subject ciere ni arebwa ngiri 50 tulienda alimu ba JSS intern bali obora mwarimu rongi akuriwa ba compensate mbira babatiri kuriwa kwamberia February last year 2023 mwanka tarikino chiemthe na mwanka ntugwira bagatu compensate mbinu cionthe irio tugacoka gwirani tutelewa criteria ile TSC atumile tuyogo tuingira kaja ke kwandikwa wira wa permanent batuika bakurugurira twanya na bara turathomithagia skulu bararikirie 2023 tulegwe it is an insult nekaba gutuluma nekaba gututharau indi bariuga bo batirugura cukuru tamu ino mwanka TSC yambe ibandike wira ya mwanka ritaya TSC na matharau na magerio na kiburi na mateso irio twauga tutikwenda gucoka cukuru na turira arimu bonthe baraba gwitwa interns batigacoke cukuru on Monday tariki 6 mwanka TSC ithikirie bora court iramirire arimu bonde betagwa intern teachers in the country tetarakaniti yake one untu wa Kenya yonde kurugura cukuru tariki 6 the current terms atigawe intern teacher koune kuna watho na tugakuthingata no kathingatwa ni watho wa Kenya mwarimu wena tinto kegwetwa TSC number oyu intern manda intern mathomithie ni mamagire na college ni mathie na university kwena arimu mathaino mathiete TP bakiuragia aciari bairachi bibia junior secondary batigate kanya gucokia ana bago cukuru JSS is a scam alimo na jali ban junior secondary school gatuko butangazira sukuru yetu etekurugura tariki 6 taburia kwelwa TSC yatweke gucenjia egutwandike gutweta tukwaranirie ba utunenkera balwa tukabwira bulete ana benu nabo arimo bairachi wa bibia JSS nterecha igembe central bari nairomba wataride bakiuga kinyabo ibanyirikite muno nuntu bawira ino itari na mari thau tukoromba thirikari yarie bwega ikarende through our members of parliament ba Kenya bonde bakarende baraniria na thirikari confirm JSS interns batweke permanent and pensionable kingobomba kwatera kikuthina mbere kwa nthiguru ino in Igembe Central. It is a sub-county which sits near to the Igembe North, which is now where the MP who chairs the education committee comes from. I just want the politicians and other bodies who sit in the education committee to prioritize the confirmation of JSS so that we can feel motivated and we can deliver to the Kenyan children. Barenda Rais William Ruto amuna atongoria bago bagichiacha bathungire untu bobo kenda batetheka. I don't see the sense whereby the government is very happy to see a graduate suffering. As a graduate teacher, it is better to remain hustling here out more than getting that 17,000. President William Samoei Ruto, ulituambia kwamba una mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba CBC inaenda vyema. Lakini jinsi ambavyo walimu wanalalamika, CBC haitaenda vizuri. Kwa hivyo tunaomba muweze kusaidia walimu wawekwe into permanent and pensionable. As you budget for this financial year 2024-2025, tafadhali weka pesa ya kuconfirm interns into permanent and pensionable. Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima. Nyuma ya Ntwakama Kemeru gukinyairia maoa na kuruta kigongwana kuruana mekarika ma antu kiuragana njira ya kwigera runchini ruri watongoria makindini nimaumeretie kuregana na itwagaria riri batongoretwe ni Muskavu David Mbogo maugite igongwana cia Kemeru nshabetukirwe ni ibinda na kira kibatire kuruthwa ni maromba gukurukira wetikio wa gwitika kwa ndamu ya Jesu Kristo. Dennis Mugendi atumenyithie.
nyuma ya ekuru bakuru kuthithia onture bokurita kigongwana iriene mucino maua batongeretwe ni kiroria umwe kumani na makarika ja Antoine Bathatu korokera iriene riri nawe Askofu David Mbogo wa kanisa ya JRC na ndomba ingi bariugane barathithirie maromba ntere news ya iriene onto bakwira Meru na ntubangi bakathingata onture bubwa igongwana indi kiria kirione barumirire Jesu Kristo tontu niwe kigongwana kiria yaitirwe kiri kya muthia na gikurukite igongwana bionthe tutibati gucokia mantu ja kienyeji mantu ja traditional kire mantu ja murungu ituije kwitha kuna madhabau altars na madhabau jara jomba kwithia jagi operate limwe na limwe jagatuma jambiria gwetia sacrifices na madhabau jaijo tukugatire rietwanire ya Jesu kinyeke ya kuthia jari madhabau jokere twimbio iriene ritubati kuraga antu ritwire au ritoraga antu ringi antu barabomba kwithira bagitabonge bagwa kune accidentally na lengi kana muntu auragia kagerwa ku but this time loud tume ikwithite ukioneka antu bakugwa ku na gutonya ku na ikio twijite kugatire tutibati gucoka traditional tutibati gucoka kuthithia mantu ja twathigia tutije Jesu na tutithie Murungu itubati kwithira twena mishingi ya kumenya kwina Murungu na into bira twathithagia rira tuteye Murungu bira twaritaga rira tuteye Murungu tukarita mburi tukarita ng'ondu tukarita into bibi inge bya kuthia igongwana bibi akorukirwe nonto in Jesu araritwa kigongwana kimwe na kya mwisho guti igongwana bingi tubati kurita kinya ijea kinya product kinya into ja into bia tubia imera tuja kurita ate tuitabio kigongwana bibi korokine gita tubati kuthia tugitarie tore Murungu ritore ya Jesu na tharike Jesu niwe tunganite konde na kuira kanisa ya Kristo na kuira Kenya kuira antu bonthe tutubati kwaerua kana tutwikana ndi itukwaerua ati no monga tucoke kimirene kena Murungu oneka guikuneka na nguo na gukaraura tomba guthithia mandu ido jonthe te kuonania kwina Murungu no mwanka tuthia tuketangaza misimamo ya kanisa na kanisa irungamena misimamo tutegereja gutwika kanisa ikambiria gucokua nara mundune so anto baba bakuwa no mwanka tucoke nara kimirene tutucoka kimirene. The church is saying no. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Hatunogokia banini utikathi noko. Ana baku ni boturo boruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibwa muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Rugono rwaku ni rwa gitumi
guti rugono ruri runene kana runini. Ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho jwaku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu. Absa, your story matters. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kanyakika kathongika wete green. Nange. Ala. Nontu mathaicetere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ithe koma ya kuigua. Kario kang'entere bauga bwejea karibuni ibirombeni ibwega Au nongweterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba etere kariojo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumerete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazu. Jojo ronekana ndukene chionthe na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Jojo nani netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Tukugwate ogeni Otawa Farm Ruire. Aja twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria nene cia Freshia na Asha na igo kwa iria kinya gugakenera urimi bwaku ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurithia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu. Twina inya twana twa makuyu kana fingerlings cia tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio. Twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia aranirie na atwi. Turiongere umenye mantu kathomba jegi urimi no rithi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo kana nakio. Wenda gwika order yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795 827743 waranirie na Nkirote. Otawa Farm turiongere wone urimi bwina mwanya.
Gikundi kia MCA mabunge ya kaunti ya Meru ni kiarĩrĩte kurega kwiganirwa kwao ni barua iria magwatĩte kuma kiri obici ya gavana. Makimenagiria gavana Kabwira ni kiria makuga niwe kurega mubango wa Owandi kugwata milioni 45 kiri mwaka ututhiĩte wa thirikari. MCA ni methiritwe makirumira kiria gicikene na somba ta itemized budget omrandi kugairwa mbia cia Mũthũri Mũriũki na riboti ino. 45 million. Pamwe MCA ba Meru batongerete mutongere wa nindere mbungeji na mwenda ithire na ndiba ciumiretie na kuwa gavana wa Meru no mitotumira county assembly ya Meru baruga ekurega na mendekithia jao njotigira ati milioni 45 cigwito Owandi. Batu two members ba county assembly ya Meru kirake turiarite ruare gavana kureana na na CFSP kana budget era twethire tukibwithia itukarite nde tukaanalyze mantu bubwega budget ya Meru budget ya 12.5 billion bura turendete antu betu maendelea kana na mashinani na bura turerite antu betu tuigite budget 45 million na mashinani kana miradi ya 45 million lakini gavana naandikite barua ya page 10 akireana akiwa ngwira twathirite tukirita turi assembly ngwichi otheri na we ngwichi otheri nondo angaimbia kuera no angaimbi baro inyete kweleka kona ne batu assembly utengo tukurita na mbuge ojo kagita kara gavana alinga ga siasa akiro kana kiraito murungi ayuga 12 billion times 5 akagaira wondi mbecha ira wondi ebati kuona na nengwete kekire manifesto augete bero wondi akanenkanira 100 million pa wondi leo no ngaka revise the manifesto na bati torageretie nginya komutethia no ketha twakwereria milioni kana fortunately turonire 45 million but still 45 million you tuonete na korwanio akiuga gatucoke 15 million ara kuringana abo bagochina nigitumi gavana akurega witi na mbere bukinya kiwandine kuringana na ure MCA bendekithitie hii formula ya kuga kina kia Meru equally kendra obunka wondi tikethire eti nyuma ni rengi so maendeleo ya gawaya milioni 45 every ward lakini gintu gya kuriarania mwananchi wewe kwa authority MCAs ba Meru county bathithia budget ikariu governor wenu Kawira Mwangaza na reanite na budget yu na andika barua ya nabo nibo no mithoma kuongwa ati kuelewa exactly mbio communicate na members bila kitu kuelewa ni ati Kawira na areanire nambi na areanire budget ya kwithira mukario Meru county na ugire maoni jawe na uga mirandi ira kwenda kuthitherua sheria ni gwitikiria CFSP ya subjected to public participation maoni ja wananchi jekirwa ku na maoni ja wananchi jekirikire budget maoni ja gavana na timu ijekirikire budget kana bira bakwenda kuthithia bira getwitete imbeja ciotheri cia mandansi cia create awareness cia kuthithia sensitization cia kuthithia menga nteto ite kumenyekanire kono ndu tiomba kuthithia awareness o create awareness uthithia sensitization uthithia ambi civic education na revenue department ya health mwajia na thithairwa civic education akathirwa sensitization na agakirietera awareness kana inda wagurairwa bakiuga nandi ugeja gwithwa gavana Meru akarega na budget iji mbopo ati tayari kumigarura na bora bukathingatira kabaga ite nyombe seneti nikena bomba kwathuranwa batu budget batu to represented antu betu to county assembly owo uriara kendo gavana resources ote muntu nyo mo represented so ga gwithe aruare uko no pingane na budget ya tukuthithia mwananchi base turenda gwira Kawira Mwangaza turi athuranirwa awe senate temirwa isini tukathuranirwa awe tutuchokete na nyuma iki agwithe on represented antu bako bakithi mweshimwa ronga represented ba wondieke ote kintu aikumeria uwa kirakinyila antu bawe miaka 5 owe Kawira ikunyange mbeje cia Meru turenda kwira turi athuranirwa awe senate no twetania awe nende no tutikwena thato cia Meru thato cia kwanga gukinya uwakeya budget ora interfere ne ona process utu ne ona tu turaiwete tugua antu betu bakona maendeleo so tutirende utukinyanga na utirende ukinyanga antu betu na nende tuitanie na uwe ndi tuendelee witanie ku member of county assembly Meru budget ine ane utukaritana tuteathukanira awe Meru au
onara ora seneti uko juu huko ndo tutaachana na we seneti no ya twathura na county assembly Meru na gavana Kawira Mwangaza kwa tueka budget yu ndakwira kwa tueka gote implement ikari o ikari na tuwete terito nyakoma okurita nyakoma tutiene no wa implement ikari uno to budget ya mwananchi imaendeleo ya mwananchi tugaite obuonka wandi itikethire indiscriminated kana ithira ni wato maendeleo based on uchore kana uthuboku nao na ini area MCA Muthuri Muriuki, Boru TV, Mutino jwa Kangangi. Kaunti ya Tharaka Nithi ititongithitwe banene mukondo uyu ni makondoria taburia kwithiritwe gwikari miaka ya ukabere akere mubunge wa Ntoka kaunti ni ino Susan Ngugi Mwindu na Rombete Rais Ruto gutigira akenya maria matongithitwe ni athara ya mbura kimera giki kuribua ashara ino nacokete ongera gicuncikiria gikinene gia akarima Tharaka ni arithi akiuga ndethia niringikite banene ni mbura aritia akirekeria mbeca cia GAF kiri ikundi mwanya ntere cia Tharaka Paula Kabethi enacio. Mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu na oranwe deputy party leader wa kiama kia The Service ora hakiri ugite mwangira thaino kaunti ya Tharaka Nithi ote riboti yumirite antu baikondorwa imugwe kiutha tena mbura nkuruku Nino ikwari na flooding kwari na mafuriko Nkondi Mbethero wapi karibu kila bantu bamwe baura na roje babangi batweka displaced batura manto matura ngaibo egatha ino Tharaka Nithi kaunti tie case nkuri wata chuko tie nkwenko wata serious ya flooding onu nkuona kwena tondaliri nkodire mo nkona biro ke ya utoka imbati toreti murungu atwenderete nonto